muno mwere twe pamwe nake jetagwo Bishop Ireri Keringa Karolina. Aha. Aya, joke kuma Dallas ebu jetagwo Dallas. Gwe Dallas yembu. Tele America. Yako gaidi. Riu joke arori atire ongekaga gucinda tigiti wa nomination ya kiama kia UDA. Toria wagire gucinda wa kiama kia Jubilee ukirugama independent rita riri ugeka atia. Kira kembuge Kamau nitwetekanetie akithini wa kiama kindu kia mbere ithoro nikoro sino waraganu number 2 mundu gusindwa tumunyite mu support ginya mwisho ugu nitwetekanetie kugo mundu ngatweka tindhu wa nomination ucio kava wa nomination ticket ninga muunga mukono nginya hengire mbunge aya na kwe vanu kwenda kuthondeka igamba ngombe Mr. Kamau kwe igamba ngombe ndi mwena wa mbere kana Embu County mwena wa Tharaka kona ririkana ikwina kwigamba ngombe tondu marito matharaka na mbere ni mavana na garimwe so igamba ngombe mwena wa Tharaka ni mwena wa Tharaka ni kurunga hau kwi maundu muonete mekitwo ni national government kwanyu national government ya Uhuru he undu ikite Embu gotire no gotire ona wakora kwena ngundu munini muno nikira mbere gita kuona Mr. Kamau tigane kuona kwetero kwina project ire twariri etagwa niyo kithemo water project ni rosro ni water irrigation national water irrigation ni na thirikari na inge etagwa etabwa muthatari water project icio ni mbere gita kuona na ni uvoro mwaka muthiru this year mwaka uyu miaka ikirukitwe thi Mr. Kamau there's nothing much no ati no ambugire project ya varavara ya national government iyo ni leta ring road kuria atigarite yo ni rarekire thini wa kipindi kiriko kipindi giki ni ari from mara mavutia mu direct national program twendwe program ya tene it's within the national kirendu itakwando vision ya 20 ira thondeka mavarabara ya ukita na kibaki ruding road ni rekire atia ni rarekire tuge kaundu kenkara ni ngiona no te mara maravutia mwana inji wa njiko direct kana Kamau kana nyaga ne thitima tuonu thitima gitonya thini wa ndui thitima gitonya thini wa market okay kaundu kugatia ikuo no kola lengere kara kenia ndo yo ni national program to yo no thing program ya World Bank tulivoro na tuga na yokete through national government mageka kind of wekera kuthondeka town yani gakoro ina riri wekera kapro okay kuthondeka pavement na wekera tarmac within the town tugecire project ya World Bank turuka di matura thini wa estates ya Embu town matura le kwena ramito nyete kidogo ne town yenye ndebekira kapro gukirokera program ya World Bank tuga mundu tamune maraonekana no kereke mbuge maundu maravutia mwananchi direct maravutia mwananchi direct ni aliyevoro walimi tondu kama mundu angenda kuona mwananchi wa kawaida ucio limaga angenda kuona ngarama edition kugetaga kithiinthi niko maisha make makoromeka rite wega na tuga infrastructure na niko kamutiga ngure niko na nginya thirikari mwe uru nembi kumundu manene muno kuthondeka nginya SGR gwekera nginya a lot of electrification kuthondeka barabara mbega cia China no ati mwananchi urawe manyata ndicio for project icio tondu kesi kiria urangire vera mwana visi ru nigitumiro na thirikari ya Jubilee ndirafiro ni mwananchi wa kawaida niko na nginya hasore rauka neka dio for mwananchi wa kawaida neka korona irathikire juga mundu wa gwa kumanyata ni murimi agiago wakirwa parateno yarako ya duo kumasagana ino yarahetukira na kuuri indo cia kigakinya thoko atia kama tutirauga ni nae national programs are good nuko turauga maundu maravutia mwananchi direct niko let me tell you from Kamau mwananchi uraumite Mount Kenya makoneka ta koma tarafiru mutongori wa bururi ni tondu maundu mathondeketwo ni manene na ni mega no tutivotete gukijira mwananchi wa kawaida ni ali for ambassador Kamau tarumbasare koroko ngithondekwa mwananchi anyite ambassador vandu vangirigire anyitaga ngirie 10 no akorwo rafiru the government mwananchi ucio wa kawaida koroko ngarama ya ikiria iria ngarama ya production ya iria kana bei iria korwo embega tonyivitie cost ya production chemicals yole misikro kende na mai matonya matura monthe nginya matheru ma kunyua taru Kamau Embu gwetu nginya tauni gukorwo kwina icagi ithatu kemugeta kwa Dallas kemugeta kwa Glogon Kathita na Shauri andu acio nginya cio matire you can imagine katika town mai makunyo gutire varavara gutire in town slums ya town no gutire nginya varavara you understand ru mundu mumba kathonde kwa no mwananchi wa kawaida no akorwo akifiru ndui
impact ya thirikari ya Uhuru no tuko turauga guti undu wekite twena kwa example ya thitima na project cia World Bank na kindu barabara ya thondekirwe no kone kandu kanini muno kwi mwananchi kone kega no kakavutite segment imwe ya Embu tone karingi ndo karutera mutito urari uhoro wa mai ngona ndatumirwo message haha no ndikoda kuria kiuria giki gikire ke goria hindi ingi no ni ndirona riri ukori uhoro wa mai gerwo kana katotige haya ni uthomithagia orphans yes ciana icio ni yako na uhuthira mutaratara uriku Kenya guthomithia ciana ici cia ndigwa ciana cia ndigwa project program yakwa ndumagira muno nduma ndomithagia toto orphans toto orphans kuwa kidengi gwikanaga the mother died na then daivo renga gatura kana susu family ile vulnerable kana ikora cie thino wambateka muno ciana cio mbosaga ni mosaga through the social platform ngathi kanitha to ni andu ni message generally kanitha ni ndangasaga ona tava ni ratangasa to ni mbere ya kamera mbuge taru manyata mundu na kana kaithini wambateka orphan kana gata ithe gata ngina na gutie family vakuve ingevata kugatethia kana takurita kombosaga na twana tutu ekuo taru kirigi time sekondo ndo kirigi vamarathikiriria ni mbere gitagwa sakamwe kithemu last week ni mbere gitagwa sakengi vandu veta kwa kithungu rirekeria ni mbere gitagwa rasienge vandu veta kwa karau ndina ciana kundu kuonde manyata andu ni mese uranira uga andu wa manyata haya thengio koguo uthina mbere na kumateithia undu cio ndona na uraga thomithia nginya varaga kinya mwiso no ni mundu challenge voro ciana ile cikorwa cie thina wa miturire teyo arengi matirikage cukuru wega because most of them are girls okora ndege ni movanda ndu manginya matarikitie cukuru kuko kwina lot of challenges kandu ningendaga kwa research andu mamenye thina ni ndu thengio muno thengio icio ringire tu turikie Kenywa wa mugo geitheka ketheka harandiko ketheka na ndarakirwo andu aria maguthurire ri difference ira wagire yakura 600 ri andu cio uri onao andu acio kama utiga ngwire acio ndingirekia kurita gweka netagucina nyomba ndingitikira taru the last 2 weeks the whole constituency 6 wands ni na wira wakuthiruka ngema consolidate andu ngiri mwe na 500 covering the whole constituency niguo raneka kumia kithi niguo thengio ogo ni na onthe urambikite riu kwani rongerera ithabu ria konera kongeratira kuruta thengio ndenda ugi ohoro ni ndigweta ringi uketwaria makiria ndeto cia gukomanyata na Embu na undu mwe ndona haha ni ati inoro ni riroragirwo muno kwanyu message ici ni ciingiha muno no gweto TV korwa inoro no menye nginya mararoria ringi amwe ni andu wakwa tondu ndi message studio taru kwa maramukire 5 no makuna mukagia makambira mundu wa mugotengera studio kogo ni studio twendete na tumiruragia muno Embu yonthe thengio wale coka Embu ndukimageithia na ukigana ihinda riega ningo mageithia muno thanks muno ni kumva nafasi iyo na mbere andu akwa mathina na mbere na kuregister kiama kia UDA ni na clerks 200 clerks manyata ni maruto rawo ka registration andu ni matonya kiama gitu kia UDA nigo kigethinya others ni ndithia andu nthia manyata muthenya mwega makoro my breast na mathina mbere na kuruta wira tontu ya arimi thengio muno ucio hetagwo Kenywa wa mugo na waigwa ni wa kiama kia UDA kuma kuria manyata county ya Embu wiki ni wege yothe na ngirehe Jubilee na korwo hena thina hihi ODM njoroga wagithijioka mwena ageni kunigetha tukungwire iheo turehaga ageni yothe aciama ciothe magoka mukorio ciuria nigetha o mundu agacokia kuringana na ugi uria Ngai akimuhete nie njitagwo Kamau wa Kang'ethe kindu thuire no mehe asante very good Babe, ni nini pressure nyingi? Najaribu kutafuta matenda hapa lakini hazipatikani. Usistruggle tena. Huenda ukawa the next supplier. Simply log on to Viusasa. Tap tenders, kisha scroll through to view tenders you can apply for. What is real? Ingia mtandao baba, ujiplan future yako leo na tenders on Viusasa. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. Le Premier
Jenga papo hapo ni mufago mweru nyua wa Top Care Land Investment Limited. Oh yes, thutha wa kurikia phase 16 ikathira riu haha nugamite ni phase 17. Gwonko andu makinyire tene na magiaka thogora naguo ri tutinangitie kinyagia 685,000 only. Tanithari akiri guoyo tukuru ni uyu na wagura buroti twakumagaria na burigire me cia kirithimathi. Buroti cicie goko Juja tocerere Roiro Town Gritters first floor kana tohorera thimo namba nio 0748 705 405. Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uigithia. Hede no economy ya the yothe ehakue gucokereria. Cascade Institute of Hospitality ni turaharireria na gukuria ruciaro ruria ruroka rwa taramu thiini wa industry otugani ne hospitality. Tuheanaga kothi tamburikanite ki mabũrũri cia certificate na diploma hari culinary arts, pastry and baking, hospitality management na tourism. Thimo ne 0703 777